Gua goreng araknya lu ngelemit tuh. Wah, araknya tuh lu ngelemit. Ini taluh ini pecah. Dia lalu nak pecah taluh. Sebasa kan di sini tu mau goreng tu hidup lah. Ini batunya tu di sini. Siut, cilok, pemeluan, talan gitu di sini tu digabung. Ada anunya nih. Padahal dia tak putar kalau perdagangan Arab. Ada dia, dia lalu kalau deh. Yang dia boleh maling lambe, kayangan ini deh, bunga peluang tu dia. Itu dia salah bagi kita dah satu mana bagi makan macam pomo. Ditunggu dulu. Alun apa namanya?
Thank